ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯣꯜꯂꯕꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯩꯆꯧ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯖꯨꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯅꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯊꯥꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯣꯟꯗ ꯕꯞꯇꯤꯁ ꯊꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯥꯕꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯆꯪꯖꯁꯦ꯫ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ, ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯒꯥꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯄꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯄꯥ꯫ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄꯗ ꯏꯄꯥ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯄꯥ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ, ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯃꯄꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯕꯣꯔꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧꯕꯨ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯑꯃꯦꯟ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯔ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ꯫ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 12:17 ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯔꯦꯝꯅꯥꯟ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯥꯡꯉꯦ꯫ ꯑꯩ 17ꯗ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯑꯩ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯦꯔꯤꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯊꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯝꯕꯒ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ, ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯒꯦ ꯈꯟꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 12 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ, ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ 12ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ꯫ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯔꯆꯄꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯆꯔꯆ, ꯑꯣꯛꯇꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯆꯔꯆ, ꯑꯣꯛꯇꯕꯤ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯦꯃꯤꯌꯥ 6ꯗ ꯌꯥꯎꯕ, ꯑꯗꯨꯒ 1 Corinthians 11:1-2 ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯏꯖꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯔꯆ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏꯒꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯃ ꯂꯩ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯁꯦ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯦ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯥꯝ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯖꯨꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯆꯔꯆ, ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯔꯛ ꯑꯦꯖꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ 538ꯗꯒꯤꯅ 1798ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯆꯔꯆ ꯑꯆꯨꯝꯕ, ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯂꯨꯊꯔ ꯍꯣꯏ, ꯖꯣꯟ ꯍꯨꯁ, ꯖꯦꯔꯣꯝ, ꯋꯤꯡꯒ꯭ꯂꯤ, ꯇꯤꯟꯗꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ꯫ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 150ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ, ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯃꯥꯏꯛꯇ ꯉꯥꯡꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯇꯪ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯖꯨꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯐꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯔꯆꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯤ꯫
verse 12 tai pazarke and the dragon was wrought with the woman haide singlai Satan haibsina nupi adu bu sarami khone Revelation 12 ki 9 da yengbo matamda sida ko the and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan hai aduna haiba red dragon angam basinga sidi kanano Satan bu khane aduna Revelation 20 ki verse 2 da pabum matamda zo masi irana khangani aduna haiba Satan sina nupi adu bu yam sarami hai Aseng church adu and went to make war hai lan to salami with the remnant of her ship haiba nupi aseng church digi lemo ba wai gi seng ba khara laini pithi da ko adu gumba church sing adu da mahana lan to chali hai ni Satan samana sate man mai ki agent yam sine political oi ba church for oi ba adu mo myam sinaraga da ages ki matam da Roman Catholic church na adu Europe ta laiba political power sing adu busine hadi ning tholu ching adu sinaraga persecute tobane adu maina masi haibne sida haiba no ps da like the gulani khalai madani we skip the commandments of God ishogi yathang sing chingai moron ishogi yathang have the 10 commandments especially the Sabbath commandment have you yawn including the fourth yawn masinga kani and have the testimony of Jesus Christ aduka haiba sachida Jesus Christ gi saki pibado like in testimony of Jesus Christ have the muk yengsi mamang da so ina pakre 19 gi 10 da Revelation 19 gi 10 da sumna hai masida ko I fell at his feet to worship him I when I explain to roya roy bakatang da hai and he said unto me sit thou do it not I am thy fellow servant of thy brethren that have the testimony of Jesus Christ gi saki le mi do aini havni man sagadune man zona kurumba matanda kurumba yade worship Lord God ishokuramu for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy hadi Prabhu Jesus Christ gi testimony is the spirit of prophecy hadi thawai asengbana koina tungda lakadaba the ishogi mission tawgudaba adugumba ishogi Prabhu Jesus Christ gi maramda saki piba mangonda hena sena thazani ngai gi tama kamai tawga mai ki punsi loksali mai gi dam chakani aduga maruwen tungda thokada thawdom yam Prabhu Jesus na lakri ma na kari thokani haiba asin singba gi maramda saki piba adugumba posaka malai gi dam ne haiba testimony of the spirit of prophecy je lai hai taradi masi maruena masi gi khudol se kanal pigni Maichou amalai theba prophet amalai theba prophet takakta masi gi khudol de Ishwarna pigni kana Amos 3 gi 7 ju hai kare Ishwarna kari gum khar phungdo ning ba taraga di ma ki Maichou adu gi mapan na tan kari shu phungdo ai habsini masi lare aduga aroiba matam da ju aina mamang da part Test of true prophet kim ahan ba part da 7 physical signs hai prophet amana kana vision uba matam da magi physical sign tare ugani hamne ma da smai to da number ina adu gi manung da sor holoi aduga mahang mamit pangani aduga magi makhom khut smai na leng ni shor gi manum da hai gi ni hai jing manum da hai aduga mana shor gi bible gi matuina aling badu khakte gi matuina ngani Prabhu Jesus Christ bu wangna thagani pap singbu mingonda mi gi pap sing sai gi ni haiba kana point taram su yaw re tu manum da saloi aduga badu ngani habsni aduga mu Joel da khoina mu jengse Joel haiba tu sida jo prophesy to me to gi 28 hai it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh and your sons and daughters shall prophesy your old men shall dream dreams your young men shall see vision and roiba matam da ina ishogi thawai sang do haidar kan yamni aduna na khoi nasana pisina kari thokani habdi gi maram da haigini ahal oiba misina su mangani aduga na oiba misina su vision ugani habi basida habse and also upon the servant and upon the handmaids in those days I'll pour out my spirit aduga matam da hariba prophecy jamu Acts chapter gi to the Pentecost gi matam da mu thungai shogi thawai sang do haidakra aduga oiba matam da su masigi thungani habni masida habse khoina masi aroiba matam da trauma trouble gi matam da hinbu mission da di khoida mahanga ki oiba khoina vision urok pe khoina lotpa matam da chenba matam da khoina sida salu sida taw haiba khoina guideline piba khoi da mo pirakani adugumba lai aduna tan maroina masida
Ishwarna Maichou ama gi Jiu maramda yawi aduna ngasi ekhone yengse Ishwarna karamba Maichou thabira kiga habda Maichou habda nupa oibe nupi oibe madu oirame do Ishwarna khanba yamba Maichou singge lairi haitaba mission koina first quarantine daga hakiba matana wadigi haitaba mi adu phaw Ishwarna khanbi habi adu gumba sing adu manunda kwagi ason bi nupi ama Ishwarna khandokki bam lai adu mananda ekhoi ngasi khara yeng la se ado masik hose Miller right William Miller have no pazina mana Miller right se artist ne Ishwar thaja da no pane ado mana ko na Bible thara thaja da matung da concordance na ga Bible gi mathang pa ra matung da sum da discover ta ga Bible ya ba prophecy am da ne matung da na fulfill da ya kana Daniel Bible lai se yore kana mana pa ba matam da Daniel IQ 14 the unto 2300 days then the sanctuary be cleansed numit sani numit lising ani ke sahum masi loi bata shogi sanctuary je sengdo ani aduna hamni aduna sanctuary sengdo pai jama khanja ba je sanctuary abse kari ne na khala mi habna khoi prithvi je ne khala mi aduna prabhu jesu christ la ani hena maina calculation padna khole adu manam de chala roge loi chama calculation October 22, 1844 Jesu Christ la ni namana wapaw magi makhada to church Baptist atai the matam leba Methodist Presbyterian leba church do the man sandoga madu de mi am kan bataw ga mapung kudin de iroki mapung kudin Asia gu masu leba kin da ju madu maram da sando ami haiba matam do thoki bo wani aduna mase aina dizaga da de pi gi mami khane Ellen White haina Ellen G White haina khane samsam khane magi mami di khona Masini kone Ellen and the Harmon kone G White habs the mic no pa mami logone do ma se November 26 1827 da ma Robert amsing imnisai ba Harmon Robert Harmon imnis Harmon habdo adugi manda mayumda government mine habs the poki November 26 1827 da ma poki ma khoyi church Methodist church ma ji yaron adu maje angang oi matam da yam active oi masa yam kingi aduga mana shogi da mak thabak kya su torom aduga adu matam William Miller na shogi pausin do kum matam ni adu nong ma masa i sei mapan subam matam da school chat pa la kum matam da mai mama na bi sing na shaw ga ko kai gi no khang de da nung na thome kum matam da mai si gi mana to na sida mana to na thom da gi maje Kairan Manatan, Basaze, one Tare, Ingatan, Haitaduna Land, but on the power means a ponandre, the mind of Lamana Mapubi, the woman the land. As might of Naman, Mayum the go, Nerame, Aduga Madudeki doctor singers who have Ta Hungum Semagian Tadana, as Hata Hungum Semagian Tadana, by the Tumdana land. At the Maze, Doctor Sinai, Maze, Pagala, Bashir and Happy. It's my dog the Masai, and ye power go. Makari chumai manaton da so hon mangamde manaton de so honde hon mangamdre aduna mai maya de yoino hondna ko maje smai to dun le ai ba thobo se masana class 3 tamakwa tamba hogolakwa dai da ma thokibe adu de gi ma pai le thre adu matunga tamna ma phagalakpa taraga sumana skundo ka ngamde ma makut amnikre I ba kem tangamde adu gi ma lai tam se pra to khre smai lai tam to ga Mayunda Tabakai. Adubo 1840 ki matam asida asagi mana ni rum from Portland many had from mana lai bisina kono gor kham many have ni dugi mapam mai khungang adwaida anakpa khungang jini hai basida William Miller na searching the show go po probably sukrista la ni hadi go po mana lecture kya mathang pirami hai bu ma ta bu matam na oh show la ani na ma thazarame ma ke thawai do kaino da Ishwarna pirame ado masai sei smai to na November 26 1844 da maje kona Atlantic Ocean na ma baptize to me smai to na mogi Miller ki kambu na ma che baptize to me ado ka mai ponchi da Ishwarna pathomi ado matam da ma anga wai matam da khong mo cha lo la ga mai ado mai to ga adi to pi sa ba khing de mai to ma pesa am ta le pesa ta la ko duna mai tungjal kan da church ta pura show of option do nya gi da mi da ma da mai tan da me adugo masagi chahi tara mari shubam matam da magi mayam ba hai tare Robert Harmon ga mane makoi church ta salame
magi Methodist church chalame chalaba matamda mokoina sakhi piram sakhi pibada Prabhu Jisu Christ la agani haina mokoi gi church sakhi piram sakhi pibagi dama mokoi bu mokoi gi church atudagi ta thok piram this fellowship to mamin thap piram asmaina tawrame asmai tawdana ngaire ngaiba matamda 18 October 22 1844 mokoi de show you Prabhu Jisu Christ la ani haina mokoi na koi sei chaptune nunga madagi numita bu kurumdana leran adubu mahal lakhirande adu laktaba matamda mokoi yamna ningba kairani adubu mokoi na badlagi tamkiba sumba khanggiba adugi matungdi shobung sidapai matungdi mokoi thadongamde asmai torame karigidamak lakhidabano haibse mokoi na khangamde adu mamaithangda adugi numittuda isan heram hairibanu adugumba miller ki matung inba kambusin asijana mana chuzaki labu phau satpa matamda mana ati ada yang khapa matamda ma ko vision haita adu urami hai ubu matamda kare Prabhu Jisu Krishna prithvi da lakpagi mohta magi sargada khona sanctuary haibaje masida sagargi weba sanctuary laising amale maduda sangi du man urami adu matungda igi magi machum nauchinda tamaga sanctuary haibse karino prithvi ra haibdu maramda nainare Hebrew chapter Hebrew Bible direction mokoi sungai ni nagi ramde Hebrew da ni naba matamda sanctuary haibsi prithvi da Moses ke matamda sagiba dugumna ishor ichu sargada saba male maduda mina semana taba sargada ishor ma semba mafumda Prabhu Jisu Krishna aikhoi dama wanom biningai ki dama man sang haibse man khangki adugi matungda ki oh masidi sanctuary haibse prithvi oramdre haibse chama summe Bible haiba prophecy summe adubu matamda ishorna sanctuary haibdo khangan gi dabane mokoina shoyo pa matam khuding da sandokna larame asmai tore adugi matung December asmai October adigi October 23 da asmaina hisam iram da ulame adugi December 1844 da an boina mongon da vision urame shon vision upirame adum magi Mrs. Henny Saiba South Poland da leba adugi manunda Christian nupi mari manunda komaje vision urame man magi vision do dikaino Adventist sari habdi Prabhu Jisu Krishna ani suba lakpagi da mangai ba miller ki kambu adu da yawbo mission adana mokoi ni sakataba lambi mokoi ki journey adugi maramda fazana irame masi early writing haiba magi life to da fazana ni duna lai admai urame adugi matang khama lai hafta amagi matung da mo da ishona ko vision ani suba vision urame adugi vision adu da di mana ko ishogi da mo sakhi piba matam da thengna ka da awa mina nokem hagina gi da ba awa myam do adu mana mongonda utpirabe adu uba matamda masi yamna asai ma ishwagi messenger oil haina mana yam kana pathna to me engonda natana topic no haina mana hajarame haiba matam 1840 gi matam sida ju William Foy haiba no pam sulane maje mongonda ko vision orame 1840 to 1844 mongonda je shona bi ma bu William Foy je hana khandokne nang shogi da mo khoi Adventist sing matam dugi haitare Prabhu Jisu na ni shubanga pa ngai basing miller ki manung do adu matung da nang na achum modom ngom da santu aina mong da vision orame mana thena da wa me ne adu matang William Foy na so ayaram ma wari du ngom da so diu ya de adu ki matung da heaven foresight bu pas le jo mu ishona mu ma da vision uraga elen wa da pi ki ba message ma na ba message to pirame ma su lai ga ma haiba masa ko nu pa ne adu ma su yaram de mai na thena ga da ba tra am du uba matang mamai thangda moine je reject tawro matungda Ellen G White haiba nupi asida mongonda mongoida pibi gimne adum matanda mana hai ai show ai masi pu ngam hai shona kai ba khandinu nangi da ma aina songraba nang aina khandopani nangi da ma aina matam khudin da nang goina bigini nongonda pibi gini haina smai tawre adugi matung December hai jigi aroi da 1844 da magi brother in law dagi ko mabai dagi show yo pau man okay ba vision show yo pau das kala libi ruglaw an haram aduna mai an invitation an button ne atu ta masalam salame maki sara hai bu pi du mo ni smaina salaga mokogi penoji da magi vision do hana wali do lelame magi vision dis chumi haida smain tarme aduga February 1845 tamu adugi matung da di mokoje mafum da milarai mogi ningba kai ra mayam da sum punjan ra ga mokoi mafum da show yo pau sum do me
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯦꯝꯁ ꯋꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 1 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯀꯣ 1845ꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯣꯔꯤꯡꯇꯟ ꯃꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯎꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁ 30 1846ꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯂꯦꯟ ꯖꯤ ꯍꯥꯔꯃꯣꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯝꯁ ꯑꯦꯂꯦꯟ ꯖꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯥꯎ ꯀꯣ ꯊꯥꯖꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯥꯎ ꯆꯔꯆ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯄ꯭ꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯦꯗꯔꯤꯛ ꯋꯤꯂꯔ ꯀꯧꯕ ꯁꯕꯦꯟ ꯗꯦ ꯕꯞꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯔꯆ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯕꯦꯟ ꯗꯦ ꯕꯞꯇꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯚꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯀꯣ ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯄ꯭ꯔꯦꯕꯜꯁꯤꯅ ꯁꯕꯥꯠꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯤ ꯇꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ track showing the 7 day should be observed as the Sabbath. 7 day habjina ishorgi Sabbath ni ena nga kadamni Sunday numina sumde habjigi maramda mana track ama irame hairiba track che James Joseph Bet ko nupa haidi maje jahaz ki captain oirambane adu mana parame adu gi maje mamai thangna Christian oiraga mai araiba khudimok che moina kathokibane adu pare salaga mana 140 mile chalame salakanda magi mayumda thengnare aduga Cyprus Farnsworth ne Washington ne makhoi ne je sabat ki maram ta thengarami Bible adu nainaba matam ma khangamne o Sunday je chumne shona pi bi je 7 je sabane ha chumne je ma khange adugi matungdagi mana page 48 page jawa sabat ki maram da ko mana 7 days sabat a perpetual sign have like je mana irame adu matam da mai araibu khuding ma captain wer ma mai paisa araibu khuding to like oina thadara loi ka thoga hairiba like je irame hairiba like se James White amsung Ellen G White mokoi anina irame mokoi anina like je fadana ne ne matung da sabat je mamang da mokoi sandel oi ngam adu matam da sidi chum moina fadana partna ta ba ne ne matung da masi chum have je khang atu kom khoi sabat na pa horame April 3 1918 aduga 1846 ki loiram dai matam da ko mokoi na chum da loksale na pa hore April 3 1847 da masina Stockbridge Howland haiba Thompson Mainegi adugi magi Stockbridge Howland do magi yumda sabat ki maramda shor mongonda bijan bijan uba matam da mana khanam o sabat je chime ha je shor tawre ha se mana sumai khanam masi lere masi phaugi tangkaksi da lere maje du maina sabat ki chum dunga pore aduga 1863 da 63 dagi di maje khedoi matam da ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯣ-ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7 ꯗꯦ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯤꯡ ꯇꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ 7 ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯨꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯈꯨꯠ ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯒꯅꯤ ꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ 하이버 사인 타레 어두기 말음다 코네 네그래 몽원다 뭐 어플라이 또 보다 어두가 어두 막 따라면 수많은 남들 바르기 맞는 남부 남부 바입시 양배 한비 서든 피지컬 사인 코네 인시 비전 우버 마탐다 어두나 마기 비전 우버 마탐자 마마사마 소르 혼데 쇼르 코네 다닌다 하이그래 비전 생모 마이셔 없는 비전 우버 마탐자 소르 쇼원 홀로 Mamit pangin ma hogat ken aduga makhong mukhut kumbari haiba lengbo khotpa adudi thawgni habsi aduga magi adugi matam du pangal ishona pibigini ha supernatural strength pibigini habsi maramda asmana mana vision ubo matamje da mishina ekhoina Dr. Brown haiba asigi spiritualist haidi khona bhut plan maiba maibi ki adumaina tawba sina mana ubisidi maibi changa asmai tongtana mana vision laibau phawgni da ishon asem bo hanban ate haina adumai yamna complaint tam adu matamda January 12 1861 da Parkville Michigan da ko maje urame ubu matamda magi mapuro ibna harami Dr. Barnum na thaja dabdu yema ma test to haram asmai to dana man yengba matamda kaidawe maje sor holamne maina ngen pusale matamda wangang bido man so holagadi manin da pakhan adisu
candle thame masi lengde adudagi ma mamai thangna ko magi machinje mele siga machin ga manaton ga mele adu ma so honde adudagi mana hai ko roibde ko ma so honde he doctor du nai kai dore doctor hai ma so honde ai sima phamjuda kuina laibe yadre natragadi ishore ngona khair dan di pirko ya ma ta thok hai sile adugi matungda May 29 ai khata khata ni yamle sigi manam da ko sinau sai khati khata ngai na haijaribse aseng mane aduga May 29 1953 da Tyrone Michigan hairiba mafam jida ma je vision 10 minute 10 mu kuram adu matanda moi bu su ta thaja daba Mary G Kello MD doctor ne nasina ko adugi yumda ko aduga Dr. Dramon haiba physician amus lairame hairiba sida hairame nakoi ma vision ure nakoi na ma so hombro ndaba nakoi check to be yengu la on hai adu ma ne patana yengo matamda mana mamai do ko mai mamai do ta theta re doctor ji adu ma hai she does not bright ma so honde hai smai do re aduga 1945 asigi matamda ju magi mayum da ju ko mana vision ubu matamda magi mayum gi lairi ko mogi 18 half pound hai basi kg tara mulum magi lairi to ma makuna pai do pha le ko smai to re kg tara jam son khrabi na pi amana nati ai khoi kan khrabai khoi na bu pungai ama ai khoi na smai na bible do pai ga le ga je khoi kanang no kan du khal me hai Ishwarna pangan pi ne do pi bi ne kg tara na ti kg ma ka tan ai khoi pai ga yi pungai ama smai na pai ga le ba thangkala ga pai ga le ba mi kanang no pa oi thoi ko adu Ishwarna ma pangan pi na ma na ngam shon khrabai ne pi adana smai ne ngam ne June 28 1950 ga sabenda mu TT Bordeaux at Bucks Bridge ko New York ta maje amna haidu nu paje kana no kanda maje amna masa pha blacksmith ko kone thang su nu pa ma ore ma ai mana ngum da leite adu matan ma vision le ngam nang yeng ba ya ne mai mu khut to phai ga thudiu si ngam ma de thudiu hai mana mu khut to pha re ko mai gi ma khong da kano to ro thudi ke hona sungam ngam de adu mana adu matan thai hein ko mana hai bum tan mongon da ko supernatural strength ko pangan am lei hai na mana smai hairam aduga November 1846 topsam mene da mana ko amu Bible conference na ma vision ubum matanda magi vision jida kai do Joseph Berwe ga ja am thaja de vision ubum matanda Orion constellation ni maram da mana azna ko kare isu lairik tanda ba mahana ko adugi maram da haidar ko matanda Joseph Bet haibu nu pasidi ken astronomy pa tam khrab nu pani na mana tam khibadu ko man haidro am sana adui matung dei mana o masidi dari tam da miem na sig maram da haibase o thok tam ni shon mo da loina bi bagi haibu nam ni haibse sumai tawne aduga nong ma am sum khoi na journey safam matam da hai chatwa matam da sumna thoki bam le khoi gi sagon gari da am tong na rami sagon gari tong mo matam da thori ni matam da je Joseph Bene magi mapura no mo ne sagon gari tong chali matam da chali ngada vision ure aduga sagon je lepa matam da sagon sathi do sagon ure mo chali je lepa matam da mo khoi lepa matam da mana vision ure ni lepa matam da magi masa da sagon gi maning thang bo ko makhong mathun gi hai tare aduga haidan kaino nga duna le adu matam da Joseph asai gi Joseph Bene no pi do adu tagi lokho na tari sagon kaw da ma sir ne adu da sem swai na hai kem don't worry kem to wa no Ishwarna ma bu ne bi sagon kai storoi hengo adu na kai storoi Ishwarna ma bu ne bi ni na hai adu matam vision ni matam sagon da kan ne mana na ngam bi than kam shi sa lu ya de adu vision ko thoro matum da di sa le smai to na sagon do Ishwarna control to ga kem to adu ga November 5 1962 da ko Jen bor lo pro ki home da ko asmai to na magi vision je asmai na urame adu ni silare adu ga magi punsida ma se siba matam da apana 1915 da ma sigirame do masagi sahi hundra sumna tangi sahi hundra khang mana hingame adu mana hingai matam da mana iramba lairik nan se sukmati game mana iramba wahi se aduna 25 million
25 million thousand words se mana magi mapun sida like chami gi mathak urami aduga magazine hai matam dugi review and herald science of the times has the haptai ko mana I da yorum adu mana ibse yengba matamda nongmada mana wahi je lising mari sangma je mana nongmada iba ngamami adu haibse nongmada page koina inariba like page ko masana thaba sobje page tarani pani sang mana irambani hai adu kana misna maji mingon dagi puraga atopa like sing dagi copy toro ina hai adu bukari su like hitaben pi amana mingon dagi copy tawbadi es kudam life of Christ ki maram da ro tijero je siba matam da great control si ba matam da atopa amadagi sum ko ko tan lai taragadi magi punsida sugam iram je oi tok tabni kalpana tawraga mi amana nomda page tara ni pan iba ha chu oi tok tabni shona mo da vision ura kan vision do uri ne da mana vision da pibi to man ija asmai to dan ibne lai shwa e tab mi amana apa power Shakespeare William Shakespeare have a poet sing lai ba mo ko ni iram ba lai sing ado adu de gi mana iram aduga roibda magi direction ase na karai maram da Prabhu Jesu Krista bu lokshan ba magi dharma samba sumbu da lokshan ba magi matung ngai khatang aduga Bible ngai khatang adugi maram da iyane aina suyam ai gi punchi da sei tranga kun mu khrisan wa pom batam da aina lairik nam pai pa bu da magi direction pa ba che doi ayam ba pare pa da khare dile ayam pa gi sina thawai rom da ko khoi shora thajab je ma chi men kalam aduga Bible gi knowledge Bible gi maram da nam ba cha tha na khang bung ba patana na nya ro na man je magi lai se pa ba gi khoina nei na han ba ngam aduga ma bu mina plagiarism sign as as to bi gi da masi da ji amle ai sida report amle adu masi gi matam da gi ramik report ko ramik as Vincent L ramik ami Roman Catholic mi pan mo khoi copyright ki mi lai ama da gi pu sin ba ya da ba khota ba mana great control sida gumba history gi matam da di court ku mazdi tawra jan mi adri pugu nate sum ni gi wai wata chamana na top chamana I ya de ado hari bise mai gi legal gi thabak tadi mane Warren L Jones ne mokoi adu gi makha da mana thamari je great controversy hari bise gi maramda nai nara mi na ko adu ko mai gi maramda plagiarism ki charge taw bise DM can write kumba ko ne Adventist masani adu go water ri kumba white lie haina lie from aduna mana plagiarism ni mana ni puri ibne abdale adu matanda Roman Catholic che koi 7 day gade so ki mate yana de adu monda check to honne naina ro matanda mana conclusion dai ko mana ha je loi pa roi matam nei te adu mana ha ni aina yengba matanda mo khoi na ko pa ba matamda mo khoi na sida khara yawe ha je masi aran ba ngaktan mana kan asut plagiarize to de adubu mana ai Roman Catholic adubu magi writing de pa ba matam ai thamoje mana lenghan bangam he showon da ko he na chang ba du yo na koi su magi lai che pa ba tar ga di mongo da star si bi mu ta magi lai tha pa tar di ti da lai bang tung ko di magi lai che pa ga ko na thamoi onan bangam guni he masi se ma asum bu ai ke the zero ski project ki maram da ju Brad Bellman ha ba Adventist nu pa amana masi ko mana sahi mari ko na sumai tau ni ma je theologian ni Dr. Desmond for hai de ji ma na moina Ellen ju ki lai che sok tha ja ban pa ni adeno mai project ro me project cha thab matam dai loina de jo just ke ne matam du ki lai ko crash mam de ba lai to compare to ma na sem de 523 paraphrase sem hai 264 sentence ko compare oi to ga sem adu matam da regularize to hai de adu ma na hai oi da 다자런 거 맞아 많이 디지털 슬라이드 바로 믿는데 맞이고 뽕 홍에 그리고 맞아 다자를 거 야매 쇼기 너무 찌는 다지기면 빠모 오이키 에코주 아두가 오직 로만 캐톨릭 양 피티비다 레르 양 크리스찬 멤제 그레이트 컨트로버시 에버 라이트 파브데기 거는 사bat 기포 오르파 로만 캐톨릭 양 라이크레 무슨 뭐 많이 라이트 라이크레 신호신 aduga khoina Google Play Store sar go alan white writing hana easy white writing na app phang maduda no khoini sangaga lari kyam dam ha bisi yengbe aduga sumaina tawwe sinaw sa adumaina ne ina aroi bada haning base aduna na khoina magi se mana ibse saitana mabu inspire tawge ibana traga ishona ani ji manunda natana leite sinaw sa aduna no khoina ju yengbe adu khoina mana khoigi matam gi dama Prabhu Ishwarna second coming laughing and wonder talk the Batu Maram, the Koji Matando, the Chori Bakare, and Bengi Maram.
World Trade Center थुगाइबा अदुगी मरमदा हौजि हौजि लैबा पृथ्वीद ओरकदबा सिगी मरमदा याम लैरमी बाइबल की प्रोफेसी अदुगी मतुंगसु अखोजे ईश्वर कमाई तौर धर्म चेंब पुंसी फंगनी थाजबना कमाई हिंगनी हाइबा मागी लाइक स्टेप टू क्राइस्ट हाइबा पृथ्वी लो अयामबदा हंदोकपा सोके मतिक फांबा क्रिश्चियन डिनोमिनेशन खुनिना पांबा लैनी नखोइन मसिजु डाउनलोड तौरगा नखोइन पाबा यागनी मसिदगी येंबे याय असुमाइना अइना रोइबा आपिंदी अइखोइ ईश्वरना मा थाबिरे अखोइगिदमक थौरांग सेकेंड कमिंगगिदमक थौरांग तौबंगैदो लोइना मंगोंदे मागी लाइक सिंगसिदे इदुना लाइ दना खोइना थाजरसु याय थाजरगदी मागी लाइक पारगदी अखोइ हेना थवाइदना नबल अइगनी अदुगु माना मरोइबा माय पोन हाइरमबदी नखोइना मागी लाइक ईश्वरना इबा मयाम पीदिसे करिगिनो मीना बाइबल पानिंगदबगी मागी लाइक सिंगदो पारगे हेना चुमबदे संगया इबने माना हाइबने बाइबल खक पाव हाइ कोइना बाइबल पाव फतना बाइबल की मतुंग चलु हाइ मसी की मतुंग चलगदी मागी लाइक से पारसु यागनी हाइ सिनाउसा मदुनी कोइना हैपसे बाइबल फतना मागी लाइक सिना बाइबल की मरम फतना हेना खनले बाइबल दि थवाय संगने इंस्पायर तौबो इबने मागी जु थवाय संगने इंस्पायर तौबो इबने अदुना कोइना बाइबल फतना पाबा कोइना खंगदबा मतमदा मागी लाइक से पा नैनबा मतम हेना भाप ताबको यामम पोरपंगने अदुना कोइना मासे प्रोफेट ने हाइना बाइबल की मतुना लोइना दि मौंदा थुंगे मसिनाना हेना हाइना थाजकेसु याय थाजद्रगसु कोइना मागी लाइसिंग से पादरसु केसु काइदे कोइना बाइबल से पारगा अदुबु बाइबल दा हाइबा ईश्वरगी असुमदो अदुगी मतुना समिनसि हाइबसिने असि साइदा लोसिलसे अदुना तागिबु मयाम देशोना पोपि बोइसिनो सागदा लेबे पाइसो याम थागसरे नाना रोइबा खोइगी मतुंगिदमा असोनबा अदुगी मति सोंखरपनति एलएनजी वाइट प्रू नाना माइचौ ओइना थाबिरक्तना खोइगी थुंगि थोखदबा लाइ क्या आसिगी मरमदे इबिरमी मसिगिदा मनापु हनाना थागसरे खोइना पाग्रबा थमो आसिबु तारगी खुखुरिंगसु बोर्पिनबिउ अदुगा नाकी माइचौ बु थाजदना इलिबा मिसिंगसु बोर्पिनबिउ मरुइना नाकी एलएनजी वाइट ना पालंबसि पिदगा खोइना बाइबल जेना पाप तारगा नाकी चुम्बुदु हेना सजबंगमन पानति ओहंदिउ प्रभु यीशु नि खोइजरि आमेन।